traffic. There's traffic everywhere. If I was khumutsu uzokutshela ngathi kunani? What? I will always say this. What, slow moving traffic? I don't know. That's a film. What are you talking about? Fike kahle ke ku Friday. Ushem. Ngaleno le phephuli. Ungachayisa ngo20 past, ungachayisa 20 past 8. Njengoba ku 17 minutes past. Awungazi ngale ndlela oqoqa ungazi ngayo mina. Okay, sharp. And unesisincane, lento ukuthi uqishelwe lesisiti yamehlo I wrong khumutsu. Intanga zakho abo humor sikela nezophaphela bo nesisila. Hawu. Sile intanga zenu le abo Jonas Gwangwa. Hawu, Oliver Mtukudzi bekelani hakana na passage. Zophaphela nesisila. Uthini ngami? Yes, khumutsu. Akuchacha mina. Ubizela phiwe nkuruwe. Uhaqana no Oliver Mtukudzi la. Enamazi Oliver Mtukudzi la makhotmane nokizambaka. Khumutsu ngazi ngalendlela uqathu ngazi ngayo. Hey khumutsu. Uqishela lesistili kilokuthu lesistili. Ngana ngana 20. Hayi khumutsu nisile ngikutshela mina nisile. Hawu, tanga senu sa extra kumvango lapha sifake amahemba phephulu. Sifaka amahemba phephulu. Uzohlanyela unestisila. Nomntu ufuna wesikokwana ngeke khumutsu nisile. Hawu. Tanga zakho sibhizi lapha sinoshukela siphuza ama medication manje. Abapilisa uyakhwehlela. Ngizohlupa umntwana la. Uzothi mawuqeda uthini ngami? Awungazi kahle. Hey ubheke kahle khumutsu mina. Hey. Silo type mina. Tanga usile. Hayi tanga hawu. Abona sisema wina ama-awards ene waqishela mehlo. Kulina abantu baka-wina ama-award la. Hawu. The N14 can The N14 khuluma nge-N14 amfutshela ukuthi wena novusi litswalo benenzani. N14 phela. Umuntu yo. Unoringo ucabanga noringo. Nganje ngibona noringo senishaya ilamza ilimi lakho libambeke kulamazinyo karingo ngayo. Senichoke yazazi nje kasi mazenzi. Yazazi nje kasi mazenzi into ezisitoli bese ziyachoke. So ya noringo Constantine. Ilimi lakho lihenge kuliringo. Ora ngasakho nokucula ukuthi nyakhonso. Uyalenga la ngathi umengo. Yeah, N14, yeah. Oh, wow.